Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV yaba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV yaba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV yaba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV yaba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV yaba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV yaba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV yaba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV yaba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV yaba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV yaba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba
papa ben na upe bi ahye amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa ben na upe bi ahye amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa ben na upe bi ahye amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa ben na upe bi ahye amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa ben na upe bi ahye amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane right yama yahwefo ajo enanyumre enfamra Kumawood TV so enenso adom na dom yen yeda otwedi ampon yankopon ase se wahwe yen so ama de pa bi ache yen yetenkwam na tekyeremo ne moja edi afusane wo yenkra ne nipadua mu de na eyenimonyam hye ene ede ma ososo yankopon ba bibia wo bia wo hwe Kumawood TV enanyumre no ne yeka nyina ne se ma wonkwa ho hiaw eno nti ena yede dwumadi a yato ne de se wonkwa hia ene so yede brew eye apomuden enkomo ena yede ebrewo se ne da ya wo da bia ye ne ebedi ahia ewo kasafo nyini so na yedi nkomo e de afa apomuden kwampa ebe fa so na yaboa ma apomuden awieye e de amayen ye to nsa fra kukudam wona wonim de doctors a mo apen e woni pa apomuden ho na ye ne ho adi nkomo e de afa oyare wo hawo no amane atete no a wonamu e fa yare ho no na ya kyerɛkyerɛ wo ne wo ye a ebeboa wo enuane ahodo a ɛsɛ wodi enema a eni kwansa wo ye na ebeboa mo apomuden atimi asipi na asita ama wo eno na ene so adom na dom ye ya ya san be hia ye bedi ho nkomo ene ye de ni ekyerɛ ba bi ti sɛ Madam Catherine Clinic doctors akukudam empanifo a waben e wa apomuden ho na ye ne omo eba bedi enkomo Dr. Daniel Boache e wa ha ye ne no eba be bobo ne yedi nkomo e de afa kwampa ye nipadua no ebetumi afa ne ntema pa e de afra ma wonkwa ho hiaw na se oma wonkwa ho hiaw a ne onyame aka fa ho no so ebebam emma yare maje okra mfiri wonsam abra nyankopon hihye mu no on hihye saa eno ntimo ofide no ena ha ye ba bedi nkomo e de afa STDs enemu yare ahodo a yensa etumi eka na enemu yare no ye fa firi he ezuom ye esu enomu ye duanim ana enfa ena enya firi brofokasam ye sexually transmitted diseases na chese ye fa yare no efiri enam emma ene memma nhia mudie enti wo ye oba wo ye bema ukohia bema bia ne mpoku asisi wo kama kama ena ahwe ne to se ne to te ene ne shape ena wodi achi na akoye ene wodwo nso enye ye obema ho hwane ne nyina no ye ba bedi ho nkomo na ya hwe kwan a efa so a ebaaye ene mpempenso a akoduru ene kwan a befa so a ye betimi a prevent ye ho from sa yare yi
na bibia so atimi akọ kama Dr. Daniel Boache ewo ha ye ne no eba bedi nkomo ene ye be ko Madam Katrina so ye pa na yenko na yentwa ho kakra bi na fe yenko nkoto aduro kakra na yemra ye ba ye beto aso Enyarwa hodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo tahwid naturopathic clinic adodo na Madam Katri Clinic di amao. Madam Katri Clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya nyina efri ho. Yene kofa bae de Madam Katri tonic ebe dwaman so. Eboa siesie ni pedua no ni titiw de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie. Sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni pedua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama. Ye won fidie wa waso ye de ebe dwaman so ye de hwehwe ni pedua ni mu. Eyi ya ro hodo ahintani nyina edi. Katri Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adini ewo Madam Catherine Clinic yare nyina last time FD right yema yahwefo akwaba biem emra Kumawu TV so ene enyumre adomna dom yen yasan atwa ye ho akwaje yaboafo nkrato ede aba Madam Catherine Clinic enupa omwo ebi ene Madam Catherine tonica ye nuanom ma no mo a sebi omukọ ensabu mu a omote yaw ene ohawa hodo ewo mu no ena yakwakobo advert no edi akire wo no mepachaw oyoba na wo nsabu mu haw se ubu nsa na nsa nenan na atwa emoja sufi no emaye okra de no ansa na obebu nsa no na nsa na wo wani mu ansa na obebu nsa no wote yaw ne nyina unya Madam Catherine tonic bi na no mu a ebeboa kan ne so obekai a enkurase na ka no enam na opai Madam Catherine eye Madam Catherine eye ma obiara Madam Catherine eye moja dro papa nina we eye nwum ene unum se man se dan kwa sori ankosu anwum to enti na nwum to de men se dan nya nemom moja dro papa no eno ane Madam Catherine tonic onipa bia wuhia bi kope bi neto na enyama entimi ko yie from Dr. Daniel Boache eye doctor ewo eye Madam Catherine asoye ye no eni komo doc akwa ye nu aminia ibi aboko de ye ho ado doctor ho fe bibi aboko doctor ho fe doctor na pomu den esita na ne ho nso ofe nyame ado Dr. Gentle okay ye di komo ene na ye kase yare STDs sexually transmitted diseases are ye be kire mu sen na ne kofa bai ene sen kwan ben so na fa ye nya yare STDs ye nya free hen fa na fa free symptoms any signs ni na na wakeka bom na wa educate ye ne mo na mo ye doctors yo menia medase na beje bre na mache atiefo a ene ahwefo a wotie dwumade yi bi se onipa wo nkwa ho hia papa nti eduru ya wada nwumre se dia na obia ya gbopni na fidie ho na ode akotu Kumawu TV na waba onkwa ho hia dwumade so isan se onipa se wo nkwa na wade nyina nkofo pi wiska nanso omapomo emre na se onipa wapomo emra ana ohu se ampa yare ya de ya enema ohu se apomode hu hia papa enunti wonkwa hu hia dwumade amode abai de me bom abaso edase monko so na minim se enipa nso ebeji omo ho afri yarem ewo se dwumade eko ena ye topic now edema ye se STDs sexually transmitted diseases and as infections na sa ya de wa ya kabu ma na se etwa niti ase STDs ina ya de a ye free oba ne bema nhia mudiem empamu agudie ena nya sa ya de wa ni free biti se ye ka sa ya de wa na ya na nipa pi adwin kosi ya de bi a fe ne se HIV na se AIDS na ya na impimpi na nkofo hu se oh yes obi no obi koda enipa no HIV a ono so betumi ayede enya bi na sa HIV na se AIDS na ya ka ho asem ekum nipa wo oman yi mu papa na egusu a eku nipa na enei da na nkofo adwen ye omo se yade no se de ekọ so se covid balance ya nipa pia adwen na ne se
o ya de ni hobiem sana is by be yo ya de ne da so aye dey e wo ho ene enipa eba hospital be nipa 15 e ba ya emu be 20 there emu betimi aye HIV patients. I see. Na nwanwa say isan say enipa gusu a ye menka ne say ye gusu a ye deda koyi there ya de no ye nsa betumi aye dey aka at any particular point in time sanity obi o ho a one oba ne beda na wanya HIV no obi o ho nso a ebia one ne bekisi keke obetimi anya HIV no on say enayi mu ahodo ya obi o ho a wodo hura oba na abema na se na hu se one oba ni sha no ho obi so ho a kisi ni ade ni na type of enani bia nti bia o de no o de wano bisi oba bia no obekisi no ebia na emoja bi ewo ntesu na efiri nanumu eba ndi santesu ni wura mu pe osu betumi ayede enya yare no ene sa yade ya ye ka ho asem anase sexually transmitted diseases no ati si papa HIV ne ka ho ye wo yade bi e friend say gonorrhea ye wo syphilis ye wo chlamydia ye wo hepatitis sa hepatitis ne ye mu ahodo na ene dia edi ni penya pa hepatitis B no yes edi ni penya papa na ye be bobia so nkakra na afi yenya adesuade bia yede efrimu na ehun ne oma ye beye a ye be boy ho ba ye free sa yade no na se wonya bia eno nche se unkowu emumani da so ho ede ma obi bia wonya bi na emumunye bi dia prevention is better than cure. Mpimpi na ya na ye hwese ye betwe ama haw na ba ansa na yakopa edura no but edura na okonom no eno nso de oha foforo ye dey eba sa bro enti se wonya sa HIV ni bia ya na ye kase we treat ya enko ba ni di nuru bi oha obenom a ebe soso kakra e di ama enei obi hu oba na bema bia ne kondo no na opese woni ne da on call laboratory bia nko ye nhwemu hu se oba yi bibia ni no oni ana bema yare bia ni ho sanete onye sa nhwemu no mema de ye se ye hu so ya na ye mfa hwe ho ye ncheke hwe enti ono oba ne bekwa akohia oni new girlfriend na wanya no ne beda achiri no na wo hu se yare bia yede abani peduanum na HIV ni de se wunya aya na ebetimi ahye wo ho a bia be 2 years kra no na ebi wo ha onhui biso ai bia free 6 months ekono obe sha se ehun se o yare kakra ebi se emoa no mo ba aya na omo brew immune system no ase ha nti nkwamwa na ebo ama wo ho aye din no na oma ho den ne eba fom nti e basa yare bia timi bebo at any time eno nti se HIV ne ba e de how be brain na eba yin na enim susanso ahodo a e de ba obi wo ho a e sha se a malaria e beba kakra sa o yare obeko labs ahodo bi brain ansa na hu se HIV ne ye de ebo ene ekum nipa be 20,000 ye hwe 2019 nipa HIV ekum mo more than 20,000 in Africa and so say yadwen ye say yade ni hope nipa be 20,000 HIV ekum in Africa na oba ye Ghana ha ati si papa anu nti me de me foto ni say anka onipa bia no ohu obi na opese ukọ ho a it's better say obey hwehwemu obetu anamo akwa yare sabia na mahwe say ohaw bi o ho na say ohaw bi ni ho ansana moshia na say in a way obe protect ho doctor and condoms be bre e wo ho yes enti say oye wadwen say wahu no ba no a pa na person ne da na ogigi wani na wonim no e bia make say first time a wo de ahia oba no se ne be ya onkofa na mu yare a ye ka ho asem ibi na enkonkofo how kese bi emfamro ene
ohwe ohawa emma ene mema ekom efa infections ne sa enema ho a doc very serious on say ya be yan centrofo ya ti radio so yi etoda ye bom no hu dawro na wo obi a wonimu personal line otimi frɛw me pato adura mo ho dawro yi ebetimi aboa me de eye ukono ma ebeboa wo so hu nipa no pese onya arihemu se ohaw ne wo ho aduro no betimi aboa no ana nti se wentimi anya nhwehwemu ansa na oni oba ne bekwa kosia na sa ho pepre na ho pese o lazy e ma ho ton so no oba ne hia nko ade a ana no be ma ne kosia na o protect ho se condom na o sha na ne o sha de ho because eno kra ni bi hutimete so I don't know. Pede papa. Enya condom bia so keke. Anti bo ho ban. Okay. Dinti ama me ni abra ba se make HIV ni ho asem. E wo ho pa. Papa. Nkofu pi adwen omo se ekoi. Enti mo ma yen hwe ye ho yi. Gonorrhea na me ba so yi. Gonorrhea ene chlamydia no. E akoya adekro. Doctor, e akoya adekro de na ye kai ahwefo say se wo hwe wo nkohia dwumade yi a ye di nkomo a ebeboa mu apomuden awie peye ena enne ye topic no eye ennamu yare ahodo a ye fa free emma ene mema nchen wonim se ye kan ennamu yare na oni obi ankonkohia a enya ade obenya ennamu yare bia enti owarefo etimi efa free ne kunu nchen ebia na bema na ntimi ani nokure amfa ama na yere na wakwakofo na chi akofo oba afoforo wobetimi anya sa yare a ye kan wasomi sanso na oba wono so antimi ani nokure anche ne kunu ono so betimi akote yare bi na ode abre ne yere enti se wote TV ho na wotie kwampa ye befa so na ye beku atia enamu yare agodo na nipadua na timi afa ntuma kwafra eno nkomo na ye die safei na wode television no ato kuma wu TV a mesrawo wode hwe screen ne so ye de telephone numbers bi ade agu ho sa numbers na ye de agu ho no eye Madam Catherine for numbers Doctor Penimpa wote hai ene doctors akuku dama omonim de ede fa nipa pomode ho omo telephone numbers ena ye de agu ho no frɛ na ohaw bia wonamu e fa nkomo a ye di ho e bia na ye dum light e wo fie wa wonim se na kania na bo na nipa na bibia esai enti fa telephone number no a eda screen so no na ene mpanifo nim komo doctors akuku dam no ene omonim komo ka wo haw no kyerɛ no da bia me wafutuo bia na me de mama hwefo ene omo tie me e wo radio so no bia metena bia se wapomode nwie peye ma wo a mesra men ko kan kyerɛ wo yonko wadamfo bi na wanhwa na wantumi ankipu oyare no a waka kyerɛ no bo doctors a omunim de amane na ono de onfo wasem nko ba bia na omo nkyerɛkyerɛ kwampa wapomode betumi awie peye e de ama wo sister ma me papa a wo hwɛ ye na nwumrei ma wo nkwa ho hia wo eno ntini ato nsa fra Madam Catherine fo a ene ye ne omudi nkomo e de afa enamu yare ahodo a e ha nipa ho doctor e wa hai na wo boa ye de doctor ese gonorrhea ene chlamydia e ya se omo ya koye anuafo ana sentafo doc chechim na se obinya gonorrhea e bia DJ unhu se abaya kama ya onamhoi o gonorrhea na branch kama ya onamhoi o gonorrhea na mo de mu mienu mu kohia ye na makeka na meka ne se akabom kam ndi se mu kohia na se ba ko de ma ba ko a then se emema ne de se gonorrhea no onya ne for the first way na the first time or ne nipa na partner na have sex aya na emema ne de omuhu ni ntempa emema no nya symptoms no ntem omunya symptoms e chen ma no oban de be hyehyɛ wo ho akyɛ sanete nti bema de acha within 2-3 days no obohu se obenya painful urination se ojonso a obohu se otiyawo e wo de bema mu otiyawo ewum ana se obohu se emu ye den eye ne hye no okay bi o ha obekọ na ojina ba bi dwonso o dwonso no na obo ne sire ho ana o ye dede wan hwe abeka se wanya bibi papa bi se doc se me tie ne wo kan a ne wo kan akoye signs and symptoms a emema no tade hu se ye nya enamu yawe sa ebe mu wo hu se sa de no wanya bi okay hantu no oba ni hia wi ana o ne be ma ni hia wi amema de na make be ma ne de ohu de ntem so yes obo se obema ne ye de emu hyehyew wo na mu ye o de sa emu ye o de ase mu aye lukewarm bi sa na che se ma wo hu se
how say ye day eba ni pedwanu na se sa gonorrhea yi ebetena wo so a menua gonorrhea ne ehu papa me ye me hu chen sa esi aya ye ke gonorrhea na oba kan kasa ma efe ne nkekaye no nkekayare ana se omo wo din bi omo de ma no kan kasa mu gonorrhea no ana ya ana mo fe ne nkekaye ana ode pua babaso remfo yes eno sa ya de ne ba me se me hwe man bi a ono no ne be ma no tese eswa tetia se ayekuru ekura bam na efon gonorrhea no na onyaye asi nti ya basa ensuo bi efri wo be ma no ye dai e ba bonten obi o ha se se bi okọ ajana na okọ tiefia aha na o menkan se o chima bo se ensu fitaa bi ye dai efri wo be ma mu eba obi o ha ono de enye se bi a okọ ajana so na okọ tiefia na obehu na emom se onam kra na okọ ni ba bi no mefa ne se obi ni be ma free ni boxer shorts e hye no na boxer shorts no mu afọ na emu afọ sa ensuo fitaa no na ebia ye dai asoso sosom sa ne ma we nyina ebo nka am wo se wonya de e friend say sexually transmitted infections na say sa disease ya ye ka ho asem gonorrhea na eba sa na etie na se wo ye oba de a man de ya na etimit na omo ho chepa okay oba bia nya gonorrhea be 40 years ni onya hu se wonya gonorrhea yare gonorrhea ye ka ho asem oba bia nya be 40 years ni but onim se yare gonorrhea no na wonya onim se gonorrhea but ebia na akoja ni sisi yare bi pa nti na dwen nyina ne se sisi na ye ne ya ba se gonorrhea ba so a etumi beja o sisi yare bi a ano oden papa yare gonorrhea yi yes edi sisi yade pa timi brain pa se o ye be ma se o ye oba ebi sai sisi yade na ebi betina o so a menua obenum sisi yade dra ekotwi ko breman sisi yare ne nko enyi se enyi sisi yade na aba e ma sa akwa se sisi yade nemum eye sa gonorrhea no na ama wo hu sa de no ewo ndide bia na me tai ka se wa de bi e friend se referred pains the system no o se nyame ya sheda na wa connect bibia enti se o organ bi ho techema it me transfer pain no e de ko ho na wa kwa no ba bi fufuro so bia na ye internal organ na ho atechema I see bo se e bia na wo ha ba bi ya wo ya wachi hanom ene wo arm no wo se yo ya ohu ni sa o de opa akoto painkiller kene hwan obe ya enko e won source eno no che wo se enye sa ba bi ho na ye wo ya no ena sa ya de no na emum e bia na ye wo internal organ no ho ba bi nti se gonorrhea betina wo so a itimi de o how be brain eba one itimi si wa wo ho kwan se wo ye oba I see yes obenyi se ba obenya miscarriage. Doc, and you're very serious. Yes. This gonorrhea thing, no, so we are bad. Yes. A bit see what one point. A tosso, a bit me one miscarriage. Say offer fro, 9 years and as I say. And an your toss will be more kind. Yemi, nay, serious, mamma, Sicilia. Yes. Sometimes, will be the ultimate battery. Now, or toss Sicilia go for pain, and then you can come. The better to painkiller in a banum in a baby, no, Sicilia, so tear so. That's a free. It is a one yare gonorrhea no. Sicilia no soon to me feel so. Now, one thing is a man dey be or how we so lucky. Bon say be or shep panta, bon say in shoe be yellowish, be na a big gun pant. And I can say white, no. Yeah. Obon say enka day. Who say a dear na a big one. Sent be more very bad. When you saw gonorrhea na it's misha siesa. Ba obi o ha ohun hwe na ebija sentence aka no na ebia wa hu se sense woni bi gu no anase nka bi wom se gonorrhea ye oba ya na empempi omo ye sexa ya na omo ti yaw omo nya omo mensesa ya na omo fili yaw bebre enso ewo enye se obi a oti yaw bia e wo ne menses abra wanya ne menses ne wanya gonorrhea na me pache okay ba ya na omo sa infections ahodo ne de dodo na no ebu omonsa na omo fa ya omu pa nti bia na wo de na white enye gonorrhea but eno so betimi enya sa yaw na wa bra wanya o menses okay nti gonorrhea de na me cheche
gonorrhea betimi amawo nya sa how ya mambo boso yina na afi ebetimi de ani ho how de abrel pa yare gonorrhea ko ye bia make I say obi anya gonorrhea na o call pharmacy na akoto edro na odia one thing about gonorrhea ni say ba ye wo enu papa o de kana itumi ehye ase e mamwa na ye de itimi free system I see gonorrhea ya de ane ko ya papa obi a wanya gonorrhea achepa abeje atumu se gonorrhea ne ko enafo enu nti e basa enko pharmacy nkotutu nuru bia kwa ese ogbura ya resabia na ye hwe se gonorrhea na wanya no sei ne sitie ya re ni bi o ha STDs ni bi o ha fungi ne deba okay se fungi ne deba ya ese ma antifungal medicine okay say bacteria and the buyer and near more antibacteria. In this order, fungi near come antibacteria. Ebeko, enko, intiminko, into Ubiana infection beer, one no antibacterias na antibiotics no. One no man. ABCNA or dasonum and koi. Ebia now then. A bacteria, Ebiana and yet antibacteria, Nebiana fungi, sir. Na ma fungi ne de na etimia kele ade na ma ho ayede atumi ato na emema de e o problem se be manya sa gonorrhea pains na obeti ne dan chen a obe manso wa ho odin be ba fom papa ene mema pi o ho a omo mema esen wo manima na japade anyame de ama omo se be man fon wa na bi de eyede e fon esot yes nka me hu ye wunyini ko wanimu yi na nka size no kura na nka increase kakra but once wanyini I say nka size no increase no wo de na de esa reduce etie enam say samwa no abetina wo so a omu bididi ho a didi nti wo be man tumi nya kese da bia na esoti na esoti nti obi tie misisi e a wo notice say ne be ma ahya ase say efon ache but onim say bia onya gonorrhea mre bia etwem okoto nubi nom ye ana okowo pani 50 cedis bi no enko ye nyu anti say hu bibi sa be ma no so eti a no say ampa say me ko hospital na me ko check say mo infection bi ana bia na infection na ama because me ma ne de omo nya sa yare ne de o ye de ya obe ma na ho de be de ebe ko fom na ebetimi abeja wa ni yare se de na me kan so ebia oba no owo no na akoka akwada nti akwada no obeba no na obeha no nani infection no okay now ebi akwa abofra because wo na ebia wo de fa afro nti yare no woni emoja no nti ewo emoja no no ebetimi affect akwala no so nani na akwakofo ha okese bi dia brabo fa akwada ni bebre o ho a omo ani hu problem a gonorrhea na syphilis na sanoma ena ma omunya asa ni ho hawo okay doc manya message bi wo ha na obeto aso we wode aba osema me mo ne den na obisa se obi betumi anya gonorrhea ebesesa na menstrual cycle ana gonorrhea no etimi sesa menstrual cycle yamfa no se ebia doc bosumi bia no onya ne menses on the 30th bosumi bia onya but ebia onya infections bi no ntino ama asesa ma 30th no bi wo etimi kwa kopem on the 5th asesa month bi wo ebepa ensanya 5th bi na ba nachi bia 28 nti infections aye gonorrhea na wo kan wasem no etimi sesa oba menstrual cycle ana the question na wo dia ba no gonorrhea ana say infection bia no ebitimi asesa menstrual cycle okay mumenya infection kwa ebi kwa change of environment kwa so itimi decide ne ba okay see infection e kan wasem ti say unya sa infection gonorrhea chlamydia ne white ne sa ne ma na eno betumi asesa no okay ama say ebu okra 2 months kwa na ma da ebi o 3 months 6 months 1 year onso a on for flu but because of sexually transmitted infections na e wo nti asisi niema bi kwan a entumi emma o menses no ntumi mayi asi nkofo pio ha omo de ne sanete onya na wa ntwiti obi wa otwiti na ntwiti ni ya ebe wo ho kakra
ebi a na eba 6 days bohu na esote na eba 4 days ebe kakra na aba 3 days na afi e makra oni obeto ayi PT check PT a check pregnancy test asem na make okay obe ya ahwa omo munyi omuhunyi no ha obe check bia so na enim ebasa na obomoden abawura ya resabi bi afese infection bi hawa na say infection bi en ho na afi wo enioma na say adamo a say utu na etumebo afi uyi gonorrhea ni free ha me pese ye ka ebia ho nsem kakra ntina me sheda endo musu kopa anko bebre se offer syphilis a eno de na impimpi na ba e ma no obo se obi o ha odwi na sesa de bia ne nsa hye na tari wo a odwi na nase obo se wase ho kekaw e ho betimi aye wo hene style bia bi se basa wan hwe ya e ho kra tumi ye dey eyekru doc se na be ya message a obi di aba na yensan ko we no so na yenko ya chibie mu no ma me mfa ntwan mu o se wanya infections to say gonorrhea a ye ka ho asemi na akodum pempenso bi se wo hunu signs and symptoms a doctor ka ho asemi na akodum pempenso se bi edi be se mfie mienu e wo ne so a edi na se wo ye ehemfa na onfa na nchire onkoto aduru ana se wo ye den ne question no na afa yemra syphilis na doc na wo ka ho asem ne so se na be ya yensan ko ya chibie mu nti se oba gonorrhea no mu no kwa ye mu sectors okay your primary your secondary nti se oba na ehwe sa ne o ma we na enkoto nuru bia wa bonten en ha ho kwa okay the message on say to anamon Bura hospital ben o ba me de nka meka se Madam Catherine de oba ye wo ho abotre a ye bitumi sa infection na say ya de na wanya no ye wo ho aduru a ye bitumi de aka ama atu ase kra de aye de okay e de ama ye wo aduru ne ye wo aduru nti ne ye disease ne ye be ma disease hunro na ne ye fungi so ye be ma fungi yes bacteria and so be ma okay say virus a ye be ma virus so de ye fungi ne ama fungi e say wo hwe hunu say ade we ne eyemu ha we ne de bae ana ye de ne de bae eno na say ugina so na wo treat nipa na wo say yes edro we pote na say de manipa no aha I betumi aboa no ama ne ho ato no in the say ba infection pa dia Madam Catherine number 1 ewo menka ne say yeman aye ti mu de emfa wonya infection emfa nko ba bia o de say wo akra bra Madam Catherine afẹ ye be boa atu sa infection na say ade amount o baby a watakra de na wo hwe ifrisu nya ne baby bia o de wo te enka bia Madam Catherine ye okumasi heyai pomodin say obetu anamo no aba say ye gonorrhea say ye syphilis say ye chlamydia say bibi say hepatitis B a ye ka ho asem eno so ye be ba so ya do ane edoso nti ye be ka bia ho asem kakra na fe ba say wo bi dia emfa nkochinchini nko ba bia agi say Madam Catherine and I betumi etu ase e de amount okay doc ya fe yemra syphilis na wo ka ho asem so na fe yentu aso yo nti say na America na syphilis no o yo ba e ba obeti wase pa e na enkan so de obeti bi wo wase obeti say obi wo ha enkan na nya sa na tie obie no ho keke kra na wo se enka etumi e dey enje dem obi say me spray dem ho nyina oba ba akopọ okofa ne be hye ho oba ne ro ne ho keke no enoma wo hu enya agro so ni nyina syphilis ne betimi de doc nanka eya koye say syphilis no ene gonorrhea ene candida ni nyina ne su ene ne ban no kwakoye ba ako because sane ebia candida wo be hunu no so oba ensu ogu ene ade wo tenka boni wo mu no almost the same na syphilis ensu wo be hunu no by syphilis the any worse I see the will be who gonorrhea no obetimi ehun bi was syphilis okay but syphilis the any there na ano shipa okay nti syphilis no said the make no bad the na me dey ma be man so be hu say ensan bi o wa ase pimple bi kakra na abesisi u be man no e o ha o de menfa bibia anya be hu say no na ekọ okay ewuma na asaba na ade aya na ichipa ne say say sa de na ba no na wako pharmacy no wako to aduro
wa self medication na wa no awo de open na wa koto na wa no na se okonom se aduro na enam se yenya hu ade kra ma o na se ye bacteria se ye fungus se ye de yenya hu ye na wa koto wa de open akoto antibiotics awa no basa na emoa no akosi wo ni pedua ni mo makɔhye ba bi lem ombe hawa eno se basa onunu numra hodo bibra okɔ hospital na akɔyɛ laba we ka cho se infection bi ani ho I see obe check gonorrhea we ka cho se non reactive obe check chlamydia we ka cho se non reactive de obe check bi an we ka cho se ebinim nanso na emmo na ko hye baabi omo ha wunhunu enam se wadi nkan no numro bia ntina o makolata eno na emma enipa ehun tom isan se na dwen nyina ne se ekɔ but sa aboa ne sa kan ho se oba odi eni eden na eba wasoro no ise unye dura ano ohye samoa ne de aje indra no ohye pa na ede kom nti antibiotics ne dodo na no ohye na so bia na ode na antibiotics na se de treat okay yema wo dura ebebo ni nyina ne madam Katrin so nti se de me kan bema ebisisi ho nsa ne bisisi ho a enkotutu aduro bia bowura hospital na ye hwe kama afi obo se bema na insu bi ende wa wo ha obo se egu no a ebeba na eba te se wa fo ba na ohun sane wo no sa ensu turka sa ebeba ni sa no sa na beba no always be how be you panta na say we ye show no obo se ensu ni bi ye dai ewu okay eno so obo se enka edi akire sa na sa ya de na eba kra na etumi abema sei enka ba wa ankasa wo enya wo bema no area yare syphilis no se ba wo na wo obi a enka bone ani wo a ebetumi de enka bone so abrewo asbema yes so we wa wo hia na wo se ni perfume na wo use na no den perfume na make na enka bone na make ho asem doctor say utimi hia obi say ni perfume ni perfume no den be ba cho enye perfume no ba enka bone no a yare syphilis no dia brani padua no na edisa enka no edi aba mesrew se afei na wode wafidie no ato Kumawu TV na wo hwe wo nkwa hia adwumade ya ye ma wo nkwa ho hia wo se ne be ya obenya nyinkyere na ne nyame aka afa ho na timi aba mu enti ma wo nkwa ho hia wo se ne wo ma wo car o motorbikes ene enyema enfidi ahodo bi ade ya adwuma ho hia ye no moma yen check ni padua ni ye na ye ma ya pomoden ho hia ye se ne be ya yare enche ento na sister mame yare mmowo a wo se yare enye ya na obi kana asem wo se amama nka ma asem nyina yare na o yare a na wunsa sa abusua ye mfa wo nya hwewo enti na ene ye kanfo dia ma wo na ye tufu akasa kire wo se ma wo nkwa ho hia wo enu ti na ya woda nwumre bia no nson ekopem no nwotwe ye de dwumadie ebre wo na ya to nsa fra kukudam wona onim de e de fo pomuden ho ene Dr. Daniel Boachia owo madam Katrina soye na ene ye ne no edi nkomo no madesre die nyina ne se ensem a wo kan ene na menim de se unya yare gonorrhea usisitimi ya ya menim da bepem ne ya doctor aka me ehunu enti yare ahodo bi eba ni padua ne mu a yesusu se yare wei na mame nkope painkiller bia na efri enti mesrew tie nkomo ayedi na numbers that screen so no fa na any doctors no ani nkomo me pato your doctors ni bi o mba bebre enti ebi tuti akire ofra ani omo ni nkomo kan ha no experiences a wanya ka kire wo mo na omo nkire ne wo be ya ebetumi aboa wo ama onipadua na fa na ntima pa edi afra doctor ka se wo ye be ma apart from say rashes na begu be ma ho no how bi san wo ho wa nhwe yi a edi o how kase be bro doc one ebeku be ma aka ho ebetime mo be ma na wukojo to ebetime ma obe ma wukojo to afi enye se wo ye be ma na oba emu bia ebetime a happen to wo se wo ye oba na be ma ebetime asai wadwen doctor metuwe pa se ne abranti a me ho fefefe na me be ma wu doctor me wre be ko papa me ni nji was asase so wo ye be ma dia ni kwan se wo ma ade na ma ye fra wo be ma ni kwan se wo ma ni ndi se wanya infection
na otina ho na wa mpedu pa anya me de no kra na American ku bema no bema obeye mo bo wa asase so cause bema who's campo ene da say na woni kapre na obema so asan wo mo bo chen obi a wa asase so ene na say wo fra asase so ko cause onye bema bio so enti syphilis ya de a ha adwen na edi ni panya papa obehun se obi o ha obehun se wanya so bi ebi anafo no ho na abeto ho ase ekuru kakra bi ebeto ho eno a ho na eno ade ne pe na ayede na eko obi o ha ebeba ne ketrema so behun se ne ketrema no so ayekuru obi o ha obehun se ewo nano na aye ekuru na ase yare ne hunu bi na agu na no wonso a wonyare dabi nti sana syphilis ne te itimi the source ebebe ba wo honam akwa ne ba bi ani na ma hu se ade na ade no so eba enhye da nye ya enye ya nti eno firi ho a se de make na mi ma unya insanity ma wadwen na nkasa kwa ti me fifi wow say nipa bibira abobodam a syphilis kwa na de bai syphilis ebitimi am wabodam syphilis ebitimi am wanya akoma yade bi a obadwen ho a onti ase nti ni o ma syphilis e no minia anodin nti na meka ye sha se na meka cho se syphilis ano me sure syphilis chen HIV yare syphilis usuro chen yare HIV ano so na ye mani hu nya ye hu nya ye ene wi nipa 100 jina ho a emu 98 our infections we nipa 100 e de mu jina ho a nipa no mu 98 our infection na se kan nipa mienu pe men Canada he obi di ne yare china the cause no in infection so na wo nim enam say onu nu nrobi na bi nyaaye ne say yade na yede ekọ ena so okọ lab nso a enam say onu nu nro na akata sa de oni nyina ni nti ye hu say yade we yede e obat asidanka nyankopon say oba madam kafi aso ya ebitimi ahwe wa hu say ade we de I see ye wo mfidi ahodo a chese ye de hwe ni padua ni na hu say bi we e wo ni padua ade bi a hwe wo ni padua ni mfiri jisu besi wo na ase ye be hu na ye hu so a ye ma oduru a e be boa ama sa ya de abo nti apart from so obi abam clinic wo no enye so oba ya na obeka say doctor me patro me hawoni yare we e na mesusu say eye me hona me sei me ni padua me sei na makotwotwo nu ama no but apart from say nipa na beka ni nyina no mudi mfidie ye hwehwe mu woni padua na kwa anum ehu say yare na nipa na kan wasem no kra no e bia nya ho na free but yare we poten ene nam so ma yare no ba na mahwe nipa kro sanete on say nipa mi unu be ba hospital o nyina nya malaria na malaria na o manya obi a o symptoms a onya okay no je say me ma wo dro ba malaria de o te drum de be ma won drum de be ma papa yi so ye hwe ni o ma hodo bi pre na yigina so aye de ma o de bed okay nti mpiti pre ko pembe dro this ye so ye nhwe papa e fu ni pedua no ye du pa ye se de ma no na be bo ama ya de no ase etimi otu de ama nti infections asema ye kan ya ka syphilis there and they upie obaye mayi mu a me ka ne se ya de e friend se hepatitis B e di mi penya papa so eye enamu ya de ni bia so enamu ya de ni bia na obehu dese ne aso a obi obeba na osi hwe mu obehu bi okra na apagya no na ye de ne ba obeba na fu ne nasi nyina ye de atata ya si obi di nsu abonidua ya friends won ye de abonidua na ye nam abosom so na ye da ni nua be nti obi o ha obeba na ya da ni nua be nwotwe 8 na ya da ni se ya obi na abonidua nso be kom na enye duabo ne liver no hepatitis B no na watumi enye bi na sa hepatitis B no se de ya na ye cheche mu fa onu obi a obi mudi enamu kita ho a obetumi anya ebin ukisi no kra no utumi anya itimi fa mfifire mu ba sweat no ne mienu yes obetumi anya obi o kra be ko family no
tawo ba ko pe no mu ye den obi a yusu we dware wi a na o de akosen ho we nso dware wi a na ono nso akofa na ono nso de akopepa no ho obi so ha ebusua no nipa be ana one ne namfofo be nwotwe ana enum bi na o matena se enkwan aduane abomo ni na ye de ensa na edi ode ne nse wura na numa intesu ba na o sa de ato ade ni nti ana mi se mi advice nko ko bi se ni kwan se omo nipa pie tena se ton side edidi this obia nya na aduane separate okay na obia ni and doc ya de wa ewu doc any enkrofo huna mani because edu Saturdays any Sundays anopa enkrofo ko jogging ya free jogging na se no ya se yenko mutuo special ana yenko die huo special mutuo special die huo special banku special bo hu se nipa be se nwotwe ana nkono boys ya 2 minika ye nyina ya kwakoto aduane agu bom ene ye nyina ye ntrase ne nidi ne atete amene enti so bi wo ya real hepatitis B yi a ye kan wasem ya na se o fa ade ama oni padua because ode aduane kona no enkwan ne bi entaso ne bi beba ne nsa ho na osa de abeto aduane no enti mudi no na obi ya sesa ya ne bi koni padua mu enti eno so ya de a enti mi eche sa ya de wa ne de manipa enti de dia nipa be pretina se de ne de ya ba je se o man se sempre sa ne ma na emo ya kama nti hepatitis B a ka ho asem enya ba pe oliver no na samwa ne ko no omu didia na oliver na abe cancerous okay nti ko drew stage bi a friend say cirrhosis stage cirrhosis no no picture bi wa ha na percent come the two screen so that meaning say break mu be ka ho asem say fa hepatitis B nko ho adesua na okay yeah the better screen so nti say ne oliver no papa say na esitie se ebe hadria ebe ya fatia e wo se na esitie na kodru cirrhosis stage nso a eno so e wo se na esitie na se obi nya sa hepatitis B na rebo no e kodru sa cirrhosis stage no nti ba sa na obo mu se na ase no na atata obo mu se na fu no na eye kese na obi obo mu se na nemi nyina aye yellow na e kan se wona jaundice nti obi mu sa na o mani nyina Mesho se enye duabo obi ambo dua bomodin se weba madam Katia eno se ye enemu ya de a okay ni ati se pa ehenipa na ehu pa ade a ehu pa ne se obrebo bese onipa obrebo se ya na wa mpe dupa na okonu nuru basa dia pa wi a enche obeto anu na no mo se asi onko be furu sa eno nti enamu eya de wa hodo ne de madam Catherine expert so we eno kwa furu ha ya wi ahodo du pre na aka madam Catherine eya ho adwuma chlamydia no oba ebekwo ama na timi afuru so o se fight na wanya fight na o de white o na white the white is now so a check now am pe ho ase ho anka eno so etimi elevate sa gonorrhea na okay emwa no omunyini na omo sesa omo tebia no ko tebia foforo no okay enti gonorrhea etimi ledi wetu sa se polisi aye ka ho ne chlamydia no enti ngofo pio ha obetwe omo blood omo na watiki sample no ahwe obehwe na blood no na yehu sa ya do ani bi ba obekọ no junso bi ne wo remove bebre se free junso dum pe na eba oni tebia okay the Selco hospital now the energy eni emoja no mu adanyame ase isan say no dey ade a bit me treat you ntem kra na so de nya medru moja enum sanete I see I bit me treat you ntem ama na ko ba say ba moja enum a to bo ase ene de treat ene de treat no madam Catherine oba be show kama oba madam Katrina ye be hwe kama ama sa ennamu yare ahodo a ene ye di hu nkomo nyina atimi afiru so na ade ye mani je pa ne se ene doctor se ba ha nyina no Dr. Daniel Boachenkoa ena ene okasa na ade ye mani je ne se afrefo no efre ebisa doctor na menye den manya syphilis manya gonorrhea manya candida ede na menye enti dodo na efre se wo hwe screen so a telephone numbers na egu ho no eye madam Catherine fo omo telephone number made se de nyina ne se men koton yare no enkyere wo yonko no wadamfo no o maame no wanhwe na wantimi ankipu na wakoka kire afoforo sanse yese wanton yare a unya no aduro by the time I realize na nimguase nso aba wasetrem
eno nti na se wonya akwanya na wo hwe dwumadie bi ete se ya na ya srew se frɛ ma wo haw no enye ye haw na wo de boy amane se doctor me haw ni eti Dr. Daniel Ekasai wo hwe screen so an number no wo ho doctors ni bi wo akiri a omo efa course ni nyina eti bibi akiri wa adwen bi a opese obisa no bia no obisa ya pɛ doctor ebeje so na one wadi nkomo obekire wo ne wo beye omo akiri akwan ba bi a wo kɔ a ebeboa wo ama wapomoden atimi awie pɛye ye bre na ekɔ ye be mu akwanya na won so watimi afrɛ abadwumadie so na ensem bi se bia ɛwɔ hɔ ɛwɔ nkomo a yadi mu ne wate ene wankasa wo problem bi a wo pese wo ne ye che ɛfɔ wapomoden ho no we ɛyɛ akwanya ye de ama wo ye di ɛyɛ enemu yare ho nkomo de nanso wo ha fufuro bi a wo pese wo bisa doctor ho asɛm a wo betimi abisa no na won so watimi akyerɛkyerɛ mu akyerɛw ana sɛ wakyerɛw ne ɛsese wo ya ɛbɛboa mu apomuden awie pɛye ma wo nkwa ho hia wo enti ye bebie phone lines na tum ye the numbers no ɛbɛto screen so na wafrɛ na wo nsɛm bi sɛ bi a pɛsɛ obisa Dr. Daniel Boachi a ɛwɔ Madam Katrina wo nso watimi afrɛ numbers na ye de bɛfa frɛ no ɛyɛ mienu enti ne obɛfrɛ si so no na wafrɛ number ne de kan no ɛyɛ 0202 66 84 62 me sense number no so biem 0202 66 84 and afei 62 ne atwa to no nso so eni obetimi afrɛ ɛwɔ 0202 66 84 and 61 ofrɛ ɛwɔ number esi so a ye no ebedi nkomo na wonso wode wadwen kyerɛ no sɛ mbisa enso ɛde aba na bibia nso atimi akɔ kama nti doc ye bie phone lines no ama afrɛfo nso afrɛ kakra bi a ode kan ho ene afutuo kakra wo a wode ma yetiefo ne ahwɛfo a omo hwe na nwumre nyina no na ode ama omo se obi ewo enemu yare ahodo bi a ne esese wo ye ene ba bi esese wo de na ni kyerɛ enuane ahodo bi wo ho a yedi ebeboa ye ana ne nyina na wa me yahu obi wo sa ya do ahodo a ebobo bo so bia baby ba fe na we se omra Madam Katrina so okay ebeboa no ama wati ade na ho fi sa ya rani ne na enye sa ya de no kwa na ye hwe wa so okay say diabetes oba diabetes no say you ahodo type 1 and type 2 okay type 1 diabetes no aya dey a dey free you can say genetics and I say awusu and I say obi wo ne dey wo ana o ma me wo no dey wo and I say e wa abusuam okay eno dey e bitimi aboa wa ma na ba normal sugar na entimi mbo so bi okay na say ukonya type 2 diabetes ye free a lifestyle ye didi ne ye no ne ma bia eno de ye bo wo to ase ama sa how no etime efri akọ nti obi anya esi che are pimpi ana mfi bebre wanu madra enko akọ hospital aka cho say diabetes we there betina wo so nkwa na nyina dabi Madam Katrina so ye bo kama okay mama share ofrefo we na ye ne ni nkomo hello good evening. Hello, good evening. All right, wakati no. Enti doc na oka yare ahodo a mo hwe. Mesra wo betimi afrɛ na wo frɛ na wo lower the volume of your TV set. Mentie wo e TV no so anya sa ye benya feedback no e wo ha. Eti frɛ na ensembisa bi a wo enkomo a ye di mu no. Won so wetimi afrɛ na wo bebisa. Enti doc na wo to aso aman. Okay, mama sure frɛ. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Okay, on Tienka. Doc. Yeah. Infections here na ka ho ase. Ade is esi e ma bebre a wo kwan. Eno ti se wo yo ba wa wo sem no atwekwa echi. Wa pa wa unya bia. Ba Madam Katrina so ye. Ho na wo ba itimi ka se wo edua bi si wo fa ase keke pra. Utumi ni se. And you say you okay. Mama sure for Emra. Hello, good evening. Hello, good evening. Right. On Tienka. Okay, doc, it was mine. And I can say if you ever all fast a which means say, and that's I say, you papa a bear foul. And you do pa a bit in the amount and Yamiado. When you send tented cry, we all by say you to syndicate. I want infection. I'm here not don't know. Yeah. So
so nti awo party Madam Catherine so expert go na Madam Catherine so ama omo so atumi enyaba okay mo jaduro no go pi o ha omo kono bi keke omo atumi enyi se okay nti se wo de no wo de china wo de bra Madam Catherine ho be last stop okay the amount stroke na yo wo bugu dem 15 years obi 10 years say yeah onim hospital a on koye obi hospital cars nkwa no say ojiji go na o check ya obetimi di scanner to half plot e dey sit down cry ama na yi nanso o dey chini hospitals a ho dey na ho ntimi nto no say ni panel oh how Madam Catherine na me na me so rebo ama o ya dey ni nya e dey o ti me to okay stroke ni o your physiotherapy department e o say ya di ensami mi awa na ya di nkudi mi awa ba Madam Catherine ya best adman na ho na o ba ye o naturopathy okay and also ho no say ya mfa aduane pa se nipa ya de mo nto mo de o bo apa okay we juice ahodo a ye mani pa say o no atu di aduane bia ho ato say eno no mi di say ni di chen say obeso ya no pa sa capsules ma ko 13 di agu sem obehwe agu anu ma no edi so piano ansa na bottle mu de nkwa kakra so be miensa no so abano maka nti ansa na onu madu ni we na wa me dada wa me so ba oba Madam Catherine nti sa indru kakra bi ne de be ma say ma waduane dura aduane duro nkwa na de be ma ama wati ni edidi no nya feelings na fe ba ya resa no so etumi aye kama e de ama okay nti ya wie bia de ye hwe wa so ye ho na mum agi operation aye nya wo munye operation wo but apart from that ya wie bia apart from operation de ya bia ye hwe wo okay nti ebia obi say oh mewo en yare odi echina ko nyame ahodo bebre high clinic ben na on fa na ni ko ye na so nyanya ya resa onipa wani ene okania se otina ho na se o ma okania dumu a esumato dumu a se ayeti asisi se edum light sisi a na se ye nsore nkwa aha nyina be yesum matiti ahwefom ti kura be pempem dan ndi se onipa wani ene okania na se otina ho mo wani se ya nya na chese esuma duru wankasa na wani yukraye ene da se na wani asase opani bi oba ya so e ma yeti ni ma na oba na ode ne nana e ba ene ja papa ye ni efra be 7 years na waba me ati ne yeti ne ni we ya o se akosu ya ekofia o de so mi musa ati se ne ode me ba na ekofia anka nche obi ase me ni nati na me hwa de na opani ye de ne ko fi na ekura na kuma musa na de netina na drinks ni enyoma e wo fridge no o fa bu se enkura no wa na obi abibi so e wo yi ni obu nsu agu bottle no e de na aduane abesi table so na na twa ba ko na obi so nsa dem ti na didi a nche na aduane asa ti na che ne krom for sada I see so eti Madam Catherine ye adwuma so papa adwuma so na ya fa to e so okay eni a ya te ne 2021 ye nya go ye ka se ye ka eye clinic pa wo mai mu a nti Madam Catherine de o se Madam Catherine ba ya chepa papa be se minsuru ameka se be se efinsha be se aduana ni na chi ni 40 plus so that time kwa ni nya no na mi beti Madam Catherine yeah bra na esusu no a obete wona ma wote nwom no Madam Catherine dende Madam Catherine dende Madam Catherine dende Madam Catherine o dende ni na ai di echi benunum se nu ya ni hu sa ampa eni paw Madam Catherine eni se minini ya me dia akoye nyu Madam Catherine ase na hu se ampa omunyoma bi omo kan so no kre enu nti sa okawa ukura wa wachina unya no adoni Madam Catherine kwa na bitimi ajiro free okay sa hawuma right ye de enkomo twetwe no ebeba wieye na ne wate asempai na wamfa no ebe me ya papa sanse ni padua no ehia apomoden eno ntina ye de dwumadi a yato ne din onkwa hia ye de abrawo ne ye kanya ne se ma onkwa ehu hia wo se na be ya apomoden ebe wie peye e de amawo eno nti ene ato nsa e de afra kukudam
wonam wonim de efa nipa pomode ho ebi ni Madam Catherine Clinic fo omo ye adwuma papa na omo asem bi omo kan me de o se sabi ya ho ani frem na se ya wie bi ti se glaucoma enti ena ne ya kan nifrafo a wo kan ho ama me kan akoma to yam papa kan akoma to yam braba bia obedi adanse nipa be se mpem ahenum ena edi adanse e wo Madam Catherine so ye se nanka ya kan nifrafo a me kan ho sabi enne me kan ho biem won so bra na ye beboa wo obi a wo enemu yare ahodo oba wo pa wo na wo santumi nka o haw bia wo namu efa nipa pomoden ho de me kanfo Madam Catherine for e de ama wo se oba enya ade a woni mbegu aseda na o de serie ene anigye ene adansedie ene be free Madam Catherine aso ye Dr. Daniel Boache ena ene obeka ye homa ye de nkomotwetwe by doc ye ko ne odi twa to krama ye ne yetiefo na fe ye nsore so kakra me di twa to ni se onipa on kwa ho bia ni se onipa bia no ho ti chima kakra bia enfant na bi nipa mpeche ka ba ko se dabi na otina kwa ma enioma jinse mo anka na o de na nye yie ma mo se o ha obi ekuta ye no bi tu ho ana mo enfant na bi na wa e ma wo ho aduro ko to nuro self medication ni de e mo aye kra na fe mama ye duane nye ye dru ye duane enye ye dru be your medicine your medicine be your food okay we na boni bia ye friend Kevin Trudeau na fe Michael Hedendel o ka sa se isan se onim se onipa se eduane a ewura wo mu no ene na ma wo ye tse ne awote ye dia na ye se wo mo duane ye wo okay na wo dru so ye wo duane nti wo kitchen honom no enye o pharmacy ma egugu ho no busa ho eye dru ana ewudi akomu na eye se eye dia na hallelujah se nyenso dia yensisa no okay mamentia Dr. Florence se orejuma die I see and then I'm so me chia Dr. Nas Dr. Nas me so me chia no and Wahab yes good then chia ma Faustina ne Samene Gloria mu the okay Yankopon sha obi a obi e da so de Madam Catherine so ye okay all right yeah the doctor number na to screen so yeah the dwumade no e ba wie ye doctor number no e ne da ho no me pa che ofre no na ohaw bia na nka wo pese wo ba na obeka wantumi anya akwanya ama no ene bibintie phone lines ne haye kakra ye ntimi ama wa ama frɛ na ene mpanifo ni nkomo na omomoa wo na ohaw na onamu no ye moa na yensi ano emfa emawo Madam Catherine asoe ene ye de ni ekire ya ye kwaje apomoden komotwetwe e de fa yare STDs sexually transmitted diseases and infections eno ena ne ye bedi ho dwuma Kristo ya adom na ode adom no dom ye ya next week same time ye besan ebedi ahia e wo ha biem media aseda ne bi ebema ye DOP Kobe Frank enafe Loretta enafe Augustina omo ene chinchim mfidi no ede ma yen otwi nozo 1 original Samdakus Queen AJ Hipsy omo nyina ye bedo mo ase me a me betena ase di dwumadi enwo chia me medin ene Francis Adey dodo no FM DJ Lofty e wo Kumase 104.1 FM odumdum ya next week ye besan hia wo ha biem ya kram Enyarwa hodo ben na agi ni padua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tahrid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ni titiw e de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonica eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso aye de aba adwaman so aye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina edi Catherine Clinic e wo Kumase Asante Mantembu adi ne wo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade krato yi mu agye atum se eye Enyarwa hodo ben na agi ni padua no aboso yare bi ti se eni yare
akomayare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tahrid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw e de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso ye de aba adwaman so ye de hwehwe ni padua ni mu eyi yarwa